Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Ibrahim, možete me zovete Outliner, Brate ili Brohamoć, ali to je manje bitan deo. Uglavnom, možda se pitate da je Pa da, istina o tome je da se u stvari baš zabavljam sa ovim serijalom Minecraftom i da trenutno radim na novim videu. Ali ima jedan problem. Moj kanal postaje samo Minecraft. A ja i ne bi baš hteo da mi kanal bude samo Minecraft. Voleo bi da imam različit content. Naravno, to ne znači da ću da prestanem da snimam svoj obični Minecraft content. Voleo bi da ovaj serijal ima barem 15, pa možda čak i više epizoda. Ali, samo bitno da znate da serijal neće trajati toliko dugo, zato što meni je bitnije da uradim više stvari u jednom videu nego manje stvari, ali da ih uradim u više videa. Naravno, kada kažem da ne želim da mi content bude samo Minecraft, mislim na Minecraft Bedrock, pošto kao što i sami znate Java verzija je bolja. Zbog toga sam razmišljao o tome da počnem Minecraft Java Survival ili Minecraft Hexed Survival, pošto te stvari su mi baš interesantne. Ili Minecraft Multiplayer sa prijateljima, naravno. A sad, naravno, imam ideju i za druge igre koje bih mogao da igram. Jedna se zove Terraria, možda ste čuli za nju, ali to je kao 2D modovani Minecraft. Mnogo je zabavna igra i odavno je igram i ovo je savršen način da je podelim sa svima. Ali je problem u tome što su nedavno ubacili najnoviji i pod navodnicima zadnji update koji će ubaciti u Terrariji. 1.4 ili ti Journey's End. Ovaj update još nije stigao na telefone i tablete, već samo na kompjuterskoj verziji, pa zbog toga sam odlučio da sačekam dok ne izbace taj najnoviji update. Druga igra, za razliku od Terrarije koja je poznata u stranim državama, ali ne ovde, imamo igru koja uopšte nije poznata, niti mnogo ljudi zna za nju, koja se zove Pixel Survival 2. Da, ova igra čini mi se da ne dobija više update-ova, pa ovaj serijal mogu da počnem baš sad, ako to želite. Ako želite da igram Pixel Survival 2, napišite u komentarima. Naravno, pored ove dve opcije, zamolio bih vas da u komentarima napišete koju biste igru vi htjeli mene da vidite da igram. Da, pre nego što završim video, imam još jednu stvar da kažem. A to je da vam se zahvalim stvarno vam hvala na svoj podršci koje ste mi davali do sada. Znam da 16 subscribera nije baš mnogo. Iznenađen sam brojem pregleda i lajkova koji dobijam na ovom kanalu. I stvarno vam hvala, mnogo sam se potrudio oko tih videa i srećan sam što ljudi misle da je moj content dobar. Stvarno vam hvala. To je uglavnom to za ovaj video. Do sljedećeg videa ostanite srećni i zdravi i predložite mi šta bi trebalo da igram u komentarima. Ćao!